Chibai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu tui Nung Isua ti thupui kan ngai thado na he thu hi lalpanin kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia chan chin tha zo hana jek bung li chang som thu hi lo ngai thla ila tin Isua na changa anena pathian thil pek le in turmi pero itne na ti tu hi hriala chu nangin atne na idil zok turani tin anin tui Nung apeto tur che ani lalpana thu malsom ro se amen juda te walviwa chuan tui luang lai nge hi tui Nung living water anti tui pui thi dead sea anti te khu aluang chok lova atling renga ama khuan alna solinity asang ema mihring po zuang thama sela anpil lei thei lawani chutiang khop chuan tui luang lawani wangin aten te po kan ti theyang chu tui Nung tui luang lai nge hi ero chu athiang lim thina zopa chuan tui luang lai te hi dai bor ma ila athang fit som nia chuan in tlake an lo ti hial thina chutiang khop chuan tui Nung tui luang lai te hi chu an thiang lim thina kan ten shet le shet lawa kan in ngam le ngam lo chu ain ngat te po ani theyang tui tel lovin mi hring te hi ni thum ba kan dam zo lo ti in mi thiam ten an lo soya mi hring nun na ta na thil poemo basic ni tak tak hi thil klem te lo oma borok thiang lim te chole tui te hi kan mo bul pui ber an lo ni Christian te theology atanga kan thlir chuan tui Nung Isua ti hi tongka ate hin thu metaphor ani chu chuan lali so hearing tu te nun na nar source of life ani na atar langa chatuan nun na eternal life ani na po atar lang ani chatuan nun na nei na nar tharau nun tui hal te ta na tui hal re na ani izia he thu hian atar langa tui Nung dik tak ani ti hi wena hian kan hriat non le po apoi mo in ka hria ani mitam tak chuan kan tui hal na ti re nan zuwa te draksa te seksa te sumlama te kan tlan thina nima sela chu chuan kan tui hal na hi atire chuang lo ti sa takin hloting ma ila tharau thianglim tel lo chuan ring tu nun tui hal na hi are chuang lo wani chuwang chuan an nun khwar le hri in ro pui tak taka ati re na turin zuwa te nom chen na lama te an tlan le tho thi na chu chuan an nun na ron thin tak tak chuan ati hri tu ani le tho thin mitam tak chuan kan tharau mamo chok lu ain ti samamo phuruk tumin chet an lana sa jok thina ti sa taka an chet vel na chuan an chungril tui na tharau nek na tharau chu tirko polan timit su atiang khan an ma ni ngein an ma ni tharau thianglim chu atimit riai re thina annuna ti mi ina oma chu chuan annuna ro na dak na chau na aron khena atur tu annile loya apoi thina ni tukina hian nun tui hal na inei chuan tharau nuna darumek ini chuan khovel thil evonte kha phalla kha ngamla Isua hi rin na vuanin thangla inuna han somte tharau nun tui halte tan tui nakang ngai lo ani tui Nung lui ani ti chuan inun chu tuyangin tharawin aron chia zopang chenga itlai hle don ani ichungril nun ariniwanga inun chungrilin achak le atui hal huam na chu atire sakang chenga inun refreshin inung changpo aron herramin arhuaidik ngei don che ani lalpa ohi aring hluai ngai lova ngun taka athu nen bi chunga ngai thaka attention pek angai fo thin lalpa chu be seila ti chuan tui Nung Isuan itui hana atire sakang che atan puyang che ti hi be se tlatang che lalpa chu be se la tan pui che ro se
lalpan at hu kan zatan mal som ro se. Amen. Itong trayang u. Lalpa kan pathian chung nung bermin mga itu. Tu kinahian tui nung Isua ti in devotion toy te kan lo mang ho le ta a. He kan thuzir hi lalpa kan zawai atan nangin khongai takin malmin som sakla. He minin ngalek devotion hian kan nun tui hal na te ap hruk na le ati re na kong min ko buang hian lali suan nen pan na chang athara kan hriat le the nan malmin som ang che. Lali so Krista mingin kan ti le. Amen. Lalpan mal som theu cheu ro se. Nile nuam le vek ole.